Poštovani prijatelji, draga deco, dobro nam došli na 8. D-Fest. Nakon 6 godina, D-Fest se sa Divčibara preselio u Valjevo. Vreme nas nije poslužilo da uživamo u plesu pored Kolubare, ali to je naš lepi centar za kulturu Valjevo. Organizator manifestacije je Udruženje građana DIPS iz Valjeva, a pokrovitelj grad Valjevo. Medijski prijatelj ove manifestacije od prve godine TV emisija za decu Nestrpljivi snovi. Molim vas jedan veliki aplauz. Danas su na našoj sceni predškolci iz Lajkovca, Osečine, Koceljeve i Valjeva. Može slobodno, nemojte da se kašite. I oni će nam pokazati lepote plesa. Pre njih su igrale i male i velike balerine baletskog studija In iz Lajkovca, a i danas su naše gošće i male i velike princeze iz baletskog studija M iz Valjeva. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da naš D-Festić može da počne. Na sceni su već spremni predškolci predškolske ustanove Milica Nožica, pripremna predškolska grupa osnovne škole Sestre Ilić u kategoriji mala grupa. One će nam izvesti One će nam izvesti koreografiju Igra sa lentama sunca koju je pripremila vaspitačica Ljiljana Ristović, pa uživanje može da počne u ovoj lepoti.
Bravo! Ja ću vas samo zamoliti da za trenutak još ostanemo svi na sceni radi zajedničke fotografije i nagrade. I maskota može da nam se pridruži.